Mi radimo elemente koji su da kažemo, zahtijevaju pokret, to je održavanje pokreta. Teško možemo izdvojiti koji, ali možemo reći da su nam zupčanici onako prevashodno naš sam vrh ponude u našem asortimanu, tako da jesu, da kažemo, veoma komplikovani za izraditi. Pa jeste, dugo godina sam trenirao i karate, sad u zadnje vrijeme dugo godina aikido i volimo da praktikujemo već poznate metode. Kao i svi, ne želimo da izmišljamo toplu vodu, već da uzimamo neka rješenja koje su se pokazala izvanredno efikasni. Funkcionišemo, znate kako, kao simfonijski jedan orkestar gdje svi imaju svoju ulogu. Iako nekad možda neko zakaže, u svemu tome svi će ostali potpomognuti da se to ne vidi. Znači, na kraju ima jedan savršen proizvod, a da kažemo, nezavisno od nekih trenutnih situacija, da možemo uvijek se pohvaliti sa izvanrednim kvalitetom. Tako da je taj kadar koji postoji svakako i odnos prema njima, gdje ja kažem su jedna velika porodica, je nešto što nam je, ja kažem, ponovo glavni adut u našem poslovanju. Mi imamo dosta velike fiksne troškove, znači dosta broj, da kažemo, veliki broj zaposlenih, tako da moramo imati jedan nivo proizvodnje da bismo bili rentabilni. Tako da u tom periodu je zaista bilo vrlo malo posla. Mi smo već, da kažemo, ispitani klijent, nekako odavno smo zajedno i jednostavno više znaju kako mi dišemo, kako mi radimo, šta nam je potrebno. Ono što nam je vrlo bitno i što nam je vrlo značajno kod MB banke je to što sve procedure su za pouzdane, da kažem, njihove klijente, a ja se nadam da smo stvarno mi jedan od njih, su veoma kratke, jer vrlo su efikasni, produktivni u svemu što rade, tako da sa njima je neki odziv od našeg zahtjeva do krajnjeg, da kažemo, proizvod koji nam oni daju, po meni je stvarno savršen.